Stari, s čim ti uređuješ bradu? Brijačem, zašto? Jel mi ga možeš posuditi na 2 minute? Joj. Mislim, znam gdje je. Ne, nemoj sam! Evo, posudit ću ti ga, ali moram ti pokazat kak radim. Znači, znam kak se koristi brijač aparat, brio sam se već 100.000 puta, sam ne s ovim. Uglavnom, to je moj novi brijač i moraš mi ga čuvati, okej? Da, sam ga ti namjesti dok si ja nađem ove pjesme za brijanje. Znači, slušaj me sad dobro, imaš 2 češljića. Jedan je za dužu bradu, jedan je za kraću bradu. Ti imaš kraću bradu i ti ovaj uopće nećeš koristiti, okej? Njega ćemo ostaviti sa strane i stavit ćemo ovaj kojeg ćeš koristiti. Ovdje imaš kotačić i onda možeš mijenjati razinu. Viš kak ide? I kad se odlučiš za neku duljinu, stisneš ovo i onda ti se kotačić zategne i ne možeš slučajno pomaknuti i promijeniti razinu, odnosno duljinu. Znači ovo pomakneš prema dolje i onda opet kotačić može ići gore dolje. Ok? Skidanje ovoga je isto vrlo lagano, znači samo uzmeš ovako, evo ga. I staviš ovako. Evo mogu nažmirečki. Gore, dolje. Gore, dolje. Kad će htjeti brijati ove dlake na vratu ili ovo iznad obraza, da izlažeš kao da si se stvarno brijao, ne trimao, samo skineš glavu, staviš ju sa strane da nigdje ne pobjegne, uzmeš ovaj nastavak i staviš ga ovako. Moraš čuti taj klik. I onda upališ i briješ se ovako tu i tu. I onda lagano pod vodu ispereš i to je to. Zatim imamo ovaj nastavak za detalje. Ovako ga staviš i onda možeš ići ovako oko usana. Ja ga sad nisam upalio, nek to ja sam idem. Recimo možeš ovako tu po bradi ići. I još jedna stvar, ovo ti je šablonica s kojom se možeš lijepo posvetiti i urediti bradu, da ne diraš ostatak brade, ovako sve fino. Ok, dosta dobra šemica, ali vodootporan. Je vodootporan. Super, ajde sad ti lagano odjedi da se ja mogu obrijeti. Pa jesi se sredio? Jesam, Bura, znači topčina, hvala ti, spasio si me, sad sam opet ko nov. Ali brat je... isto.